Yeah, me kotagano kana ka finala me kamra sa mutu ne okupata oshikamo konyo muto okupata ni tutre po ina vyarwe ya buru mwinga makero wakare pata it's for your own benefit mawi kuvatira mina ivari vitatu kuja me kamra sa moka punami o pratene kuja what do I have to offer. Yeah, sinaitenga neme yako chatupata nembo la muhana Matthew 5 verse 3 up to 11. Yeah, yes, blessed are those that are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Umambo ga ingre mwana Yesu komanda ndundu. Yeah. No mamu getekimba mea kushaputu pate o chapter nji tu te po o ino vingi madu he poku mavi o shiva nasi he poku shua o ino vingi peke ya Satan wakambolo wiye mbino make aevari ya ova Kriste oveni ovo ando ignorenda kavantu mbe ninjo what is the right word? Kavantu mbe akushua ina vingi nungana Satan, and that gives the devil the upper hand, which yemaina ku destroy oviwana vingi peke o pulo kumuna vantu mberi mo yondore ovingi kombando va Kriste. Meminacha eteveni matu thogisha matu katieta onjivithiro koviwana katieta ya tuye vantu po mundu uripo iye ma inguri na vyepo yena kushitafisha ya koda kupatwa na trauta no ne hungi no unga no maungurizo ombe pondorera no maungurizo miti no kuru no ina vingi peke no kuhita mo honge otukwise mo kuhita mo donjai mo kuhita shiva mojo onganga muhonge po muhonge onganga po ohinga muhonge ohinga onganga ina vihembi ovina imbatamo mo kupaha ongudukiro yanje sho mundu gumbali mo mapando ya Satana shena ndasi brumwe mo kuhita mo vandu mbame muno njamo nangori hanje metre ko ondorera ko bandanchi minaja okono ondorera kaisa pondorera ngwao shuno ondorera mwepo mbepo njapo ya muhona njiri onjerera oiye kie kuvirirwa avi hembiri makatiko njira mbiri makatiko rutu mbiri makatiko mbindu makatiko nyama mbiri makatiko mutima we makatiko meri pura we ya ina vihembi sivya ndiko njitha. This it will be more in detail, but more practice shuro sensitive, it's on your own risk. Mamina jamea kutrapo kuja at least inambi imbitwapo kuja mundu waro no amahiti maudengu mashuwe
kusha mapeka inde popeka ni kwa mo ya ami simba ya mo yembi invite fe mama batamuna kusha mama walimo kere kanyo CC ya walimo kere kanyo CC ya kusha pita mo kere kanyo CC mo 86 kauto kuhita mo wango tukuithe aje kusha upa hawi kwa yemeri shwa muni na kushwa mnesha kakundino nikamihera kumupura ya be mutengera mbosho muka nungwe njita mu yembi kusha hinese kamike mu polisi nambyo pada namaza muhana ba kumba okutea mbepo deri nada kusha deri muye mbepo no de kokend ya siya mo kuida mo hango tukise kusha mo 86 anjo mbide murugana mo baripo njui po Silipo washindwa square ya street anjo umene upene bando akangu ndemba oberi mo sito mba kusha mo kainda kombanda kuna hapo washindwa square peno unjinji go hokimba ya mama wenjit farambo ya mo kusha peka unemba ineka twake inapo mena nyemon anjimun na mo simutiti ya simba hita mo sivaranda si kusha barino hunguri wa mpapa ohunguri wanyanyi ya kutfa nongoze ni kokura makumwe iya no bide mburuka kusha amekonjo okurarapo hunguri wanje nolombura wanje kusha ihambo mbali mbo kusha inayo matuko shabikwa ye ishua pada ivando bide mburuka kusha men barino hunguri wanje hanja mibaha mako matako badura hunguri wanje mekonjo kukonja kufama kapipiga nye muhunguri wanchi ya atukara men pia khebira after that hishwa kusha pakaendeka pata men that's the number one njimbi the mburga menasha shimbe kia kuto kukumba muhona wakotola vishe na njoru kwao ya kusha ove watfame wa spirit yo last kusha spirit anji ungura no addiction whether it's oshikariha po overkind po ovikuria po anything that has to be with addiction kuja promo hina wani vekano addiction ya kuranda no kushida remain vekano no spending spree yeah but yanje specifically ya rimo overkind yeah ami ekara endame kuruna nganda bide mugano mwashiva atiko wana henda wa vet kopa onganga ya South Africa ikama wana henda kwa moto ya shipena mbona ya shuri po kaya katonja Frank Frederick Sanch shuri po nanjo waripo po kongo trembo pena njo ndama nene yokombana bana jiripo mo wanahenda ngusha mama njenji twa pona bugusha kwali no vikwaye I don't know ani kuna amasho mtidi pada simenda meri yo munene simba ka shosha na ngare mundo wali onganga yo miti opuo karabu hito skolo ndenge simba hita pombetholda no is the first year Herman no equal hours primary kahita po hours sambo po hours I was the top performing learner in class men of aganya de part out ya amisimeka ya ko junior primary yo akuviana habanyiri mena central ambo anjeta tena shako toka pweka udoka hapo na tati ya simba lambo kuja inavya vita nauka oskole heya njoko mbango inavihe engura shako mbari no manyungu engurina shako mbango yanje man he tamo kusha peno vikwa yepo whoever is there but men
sinenenene osina imbari na manye kuna yari tate mwene bari no manye kuna tate pata kuno vandu vare mbari nawa tate shima kuire shina njasha kaonje njira kwa sike po iya kusha but fapro attention na mukatika mina tate iya attention nyisha tfape wanji kusha ya tfapa kusha amina tate atu sana arwepika isha men mosho people isha tenga vanene we oswenda kutenga vanene kusha nje that na waite pokati mbonu ya utokukambura nyo chapter ncho ya opuo tipo nambo ikijanda iko emana po nambo iko Jacob Marengo ekakarambo eiti on grade 9 na urito grade 8 no 9 simba ita Jacob Marengo ya kunda mbiri mo mutu mbura pokati po mbro ndiri kwa tawisa meze mbura mutu vando twaka nwine neimba akwetu po ngandambo ya kusha barino hisveka nimetho kungura hisveka ni hao nguranchi ya hisveka ni esa nao hao nguranyo hisveka esa nao sha mukom nesmea po skole oye frosmeja patrema mo tulimbita hisveka mongo hisveka ya itimo mambo sima munisa hisveka ngura me imbatfapo ondatu me non placi vararo imja ondatu me pia Otjiherero ari mo ngura na mutu mbazen bi fro yo yefro nje ingitono noka non dasta bo nambo mbiye ko black codam so okujitona mo shu ami yefro nje mutukane ina simi mutukane ina kusha yefro nje no umkan ngari ne rumo ngari no ndamile muda hamambari hamondatu kusha he autokurira aiko school of anye mo school nje Otili Ibrahim sana tadabe shwa sana mena vandu bari para mautaure ya omo nanja ya era mbo solo sa mena kumyangira meke kusha kwa examen apata moskole mehena kukara kusha puo na tada nyewa rino kamba ninjo plumbing yo kusetro mo ruo no kushire kusha ya sabu oskole kwa kuida kusha morono mo forda opo mo kaenda mo setro ruo vandu no miri no inavi no kungura mbi no plumbing usha euto kungura puna yepo mina njimen bi ungura inavi anje kombanga yanji mni bi novi kari hambi bi ungura wina evako hote ata tuka no nai atu CCTV ya ina yari no vingito ina vingi borumo mudumasha arue sinaysa fakar wisha amina tate tuka nenjo class arue kusha atu asana na dati and ya boskole sango examine slave ko hamondatu ya hamondatu ikauta poela kandu mo murongo sia murongo mbe murasha mberi hongana wandu simeke hapo kandu simeke hapo po even the last week mbizo kushanga o examina igande kusha ikari kunoshi kari kusha najo indication arukuru yakusha o life anje munda eri hongero o ya hijack imbina batukana yefru erambo moskole imbe kuhita engame me unjo njana wa evara last kusha ngo examina ikanoshi kari kusha haturunga kusha mbi ende ko university ya inabi kusha ekara kanda examen nje ndripa simba ngudripa examen kusha euto life apo euto kupa hako ungurano kuzula sula na kushita abesha ondando nyimbari na yo kuri hongo wa hende ondana nya kondero amba ya aikondwambo opo ameutu life anje mbakare mundo tokathi osimbere no hinyanda ruko ambeshesa mena nyono beshinyanda no civics ambo simbere shesa ikauto ku hasela no sikari hano wakaend men oruaru esimbari moskole hinamba utekere hinambari no muthuko kanu sime mana skole pata certainly simba uto kumana oskole
euto no sikari haku no ukashiri kuambre euto na vathuk kusha that's another indication le kusha spirit anj yo last anjo ya program kusha esal nukuma no skole si may kick ina ai o munugo auto kenjo bango ko vakathuko auto kenjo bango ko sikari kusha ni simba kama imbi nabyo kuno vikari na vathuko no kusita vimbi ungura bisita vimbi traveler karonga kembe ya kusha mbaharo kathuko kape mbasiti ekara mindo life andamano din mekara ganda ekaya kodorunde ka ungurango ya korundu no anyemba ote kamuka wango ekada korundu kotoka moshomithe no it's the same thing obikano life ondiri mekara anje kuna no hi opmerka po hi opleta kusha po no peno shika ina mo life anje ya o amizmeto dinamika kusha o ina mehinge just for fun ovina me ku trapo kusha men mundo heno mauto kuriaruka mo life ye mauto kita mondambo ye mauto kushito account da your life ye kuta kusha po o life anje nji meni ya pitira pipo imba neiba mutu mba freela po imba neiba mbasida sori ya opuo simba la kusha simbe kyo ku kutoka mbani anje mbadano kungura kuno hotateno ya batanjo patan dari mo ultimo hina duplicate the information ale kusha men skip na kusha men be mete for the points or that I'm referring to kusha ongwashi me invite honginti ya opu kanda ekara euto kambani anje muni kambani anje i horokota ipata kanda ekario kuhita mo mbari kuto kukoho mbari no kushita bigande ya kaya koshawana kakonyitha ina njimo shawana kukonyo kupangwa kutoka mona mipia life keikaenda o hakungura kanda okaungura shori vembe na wakapa men isio si mesisa fele konyo kusha mbi utoshar men hendwela yokusha men isisa fele kusha kunda mbitho kambo kusha po kuna bitho kuri pro kusha isen shina sio fele kusha I should just stick to that one thing konyo ku okuri keep on busy kusha here hitimu njo that chronic depression at a deep level konyo kuri keep on busy menaja o shuno dhondunge o maenda itupu kofenda kai hiriman meguna mwa kongresi shisha patanye auto sharwe ya kusha onanyinje njivatira na euto ku kapa license ya kura nditho njuo no the farama novi kwaye kana ikara no 2008 amba simba aruka no shikari anje kula mo 2003 up to 8 no shikari nyimba pausa ushi po 8 amba baya po hero lambo ya bripu no mukwetu na tungura pamusha kusha bavet foshi kwaye kusha promonji environment mumbe ya mopo ya rishi kwaye batoro mbapio mbrendi ya mbapinyi mbatfako shinyo kunungure ihe mbomba imbire hiza kabaye kenero mbrendi tuno opu anda keranya si utu kudamba si shauta mbo kusha shimba uto kunwa ya anje vasiko kono kuhingira no anje na mwasanjo operi no mburanyo eita mona sha anje na bipu na ina operi na ganda tuhanika no anje kuna mena nje life anje to so fast bari mimbi na vasuko vikari oviko ye ipratene no mbingure ina jumnisha kumbango yanje muniri ya ekara po nai namba kusha anje mbingure ina the same edamo kambani nje kahita muyarwe eguminji na kahita muyarwe ya mo 2010 na muno washa mukalana osilo ni mbaitha mangana ya shauha muno washa mukalana ngiusha anje no kunda life anyu toka ino direction and por vedendo anje no bahita odonganga ngapi mbahita modo kire kado tukize ngapi oinavi anje mbahita mbakaya ko vanganga maku mukaendu azako ko Ethiopia azapi mathokara ndo mbindu yo
yokemela umetho kumupa imari makara no bindu mazo kuno bindu nyamanguru ina rive mashitevi ya hanje nao amimune o life hanje o inambe ungura eongo ondova kumbandanje and inabi himbi hanje that na wahama wa relax unyitarira from a distance just okumuna chapongo mundu unguru shikwa hanje binabi himbi biri plaka korutu ya ekaranga nda inabia yuto keskel da shikare sanya yuto kiro shingi ya bahirire ponjo mukaino parliamentary na mukuru mefrunjo dembo ya eno angela se bunju pesa bugusha nanda o muni ngo musuko ngo akora mina kove une menderisha ndi white tangu muka white tangu ndi white tangu muka white tangu isha nanda matusha musuko une anja wari efro biri na out ya tamundi munene kuto kerikena chapo abungu ngo masha abungu shaka kano vaso kombete kimba nuka poyanji nanambo porume wan mai uto yashiki anje mundu munene mauto kurikenda pa uto kurikenda bisa pa ongaro yenye katika ili na wanchi pada anje hipratene ya mwenbi hita mwina vyanje muni po CTV huponjo life anje ganda no tate ya pono sha da pono ame shinji affecta no memenesha tag na yekanat fa builder onjo ongwe kanat fa builder onjo met fa builder bond ni sorry fa builder bond memenesha kuna dade weekend I could have tell me all my secrets njira ina no be ntuka na kushita hivi abi njirare ya kusha no sha da pusha osina shinji affecta umwana wari yokusha mundu wengu wari menji pahanu simba udoku ya engu wa men within hours wa kind kusha yenji skoka kusha shikara sanye no shi escalate mwana wari oba suko kono kuhingira imbo anje evari henje musuko mope kusha imari avidupi anje bi hasela men bikana imari bato opo konjido shirwa shanje shi and ekiapondo na kusha men meso kupita mehi epiti mehi anjena bi munoshe inambia njindara ho bipite mehi yarinjo mbepo ya muhona minasha muhona nje wa munosha onjera nyimba tora nji simbe hena ku se kunyipititha mo Namibia mekadi mundu nana yokurire kapo na yokuria hanje nambi barino onjembo mbiri anga nayo ya kakuno men kushamba kandronga bashidi onjembo ai ajiri mongo namba nanda nipa onjembo kotfa pehi shike yanje au menji tuni memu ya mene hingi mambo na usha men ena simbe hapo nando yokupita men era nithambi nanja vie CTV wamwe pitime kuka mo the fighter peke kusha simbe ya mo UK o life anje spiritually aipaturuka paturuka kusha that was just educate one level kuna nje hiripo po level ya kusha men ina vingi me muno po mesiti imbo muhana communicate kuna mi moturot ya pumba roto ina vingi peke pumba roto vandu evera o turoto fao si va avec no akuka repire vina mavi repira kuo but mwana nye ukonyo ku communicate through dreams kunyiritira na peke bada ogandu promo vingi ave munisha ngo mundronge emetura yeshi kwa muno mundronge but amen sithamoso kushwa muhon God can use anyone. You don't need to be perfect to be used by God. Men mundu mekora na mundu kumanyenda Apostle Paul wari umudepe kanisi meku muhana simeki ko mupitiza mondo monja kuto kumupo si hako shwa apostle kanisi mauto okungura shingurashi wari mundu mudepe kisha mundu mekora ja po mundu se mekora osina don't take it for granted minasha kashina sipupa po buna mana sipupu it can affect your life on a serious note ya omandu pueri ngo mana hineta
wang bahingire so mana wa dineta mona musha konji sana usha oturoto njit fakari oturoto more spiritual warfare that na benji fighter ya pe fight yo lombe po o hako hoke ya ndambu urara muno puno wakaindu moturoto mukaindu meri hovi nako shine poshe amie kurara pamwe ala po kiri hovi nako na amie kurara pamwe na meno vinda imbari na imbai encounter the attacks were countless. Yeah. Epo mo 2017 na eutoku kumba kuno mu profete mu kona mi piango na no. Ya enji kumbire kuna sha kunyi kumbire usha eutoku ka onjo moshina na mo sha onyoka no menji ka onyo mo kurama. Murairza ni sha kukumba men ba khibire na mimi nasha twa kumba tumana ifano kuno kumba na kusha ami hama nyi bingura mo show gate mena hama mo kanjo kanje kuna mba hama kusha simba fula yo sina na mashika indi ami purukuta no ami kutokuta mo mburuko shabo jika shenji rondo na gori it was a spiritual snake njari mo kurama kusha mo kukumba wa asi ayi homoka. The same year simba atakwa bilipo vingura the same ya kuna tulipo ingarusha beshire ko licha nyo mukwetu unedhumo la ingomasho mkalona mutfa ko licha ami kotoka mochale nama ya simba kotoka mochale nama kusha kara simba lukukara kusha it was men babala hiyo ngoro bato simba lukuvara kusha bepo shimenjira sha hitamo fasting mo tatu. So that was before the birth of my daughter in 2017. Wakwatwa mu September. Kuya mundu wangu yari mu July po yari somewhere in July the. Opo hitimo fasting mo tatu o try fast njihena kuria njihena kunwa. Even though risha tatumba mo ino mapeta puri teo fasting. Po pe asina po jinjiveta po teo fasting akusha utuku wa imbori shatadusha kunda barara simba roto onyoka njimenji vete onyoka nyanje mbirimo kanjuo no kanjo ko upereke ni pata o menji vete kunjiha urausha ya onyoka nyishala no kunjivete akusha ami purukuta kupitia penye simba pidi penye kusha etuka simba tuka kusha mbatuka hinda mundu mo metuka hinda mo kadera na pata hino yiwa pata metuka opuanda kunda mbatu kundisha kuyo kanyoka kare kati ake kuri manga makurama kwanje kanyoka nyake ake uto kunjiveta rukwa kunjiveta kanda no bari no shina shiende ne kuja okay kuveta kura mwisho shiende kanyoka ake hakuruka okende kuja the next day iko vingura ya pehero mutfaro pona anyi tukura po university apehero mutfaro po university kuja simba lambo amina mbina ya mbimpi ikonganda kusha orisha tano simesha simboxa sirimba kusha kurambi tfare era muhinga forklift ya atuturiko shina sikomana forklift atutfako kombero university atuherura tukota kusha ya hingi mina se uno forklift metho bata mivero kusha metho akongotfia kutukida mo site kusha barino vitenda vi L shape kusha okay atakwimbi vitenda mbi avi swinga kukotoka kwame singa kutoka kwa kusha amino hiko hinoku muno shina kusha kukaenda men ombanganye ilipo kusha metho kupata mivera ya ami nana mwero mbo mutenga ikuimbo mushavari kuya meuto kwanye kina mwimbo ushavari ombepo menji hand euto kwanye katiti kusha hapo yuka ami euto kutavida kutasha mapeka ende makunjo vitenda mbenji hunga mauri kusha ninga no mwana kusha embloka no kuoka kuja kana vengitfera men batona nyama tona kulake hino kusha avikapita zo murungure anje ko wanje kwa ryo kuperse amino amitemwa so mundu no ngumbe na bari menjuro ina be kusha mipata miro CTV no ngo mundu no fokile na akamuna sema peka ende kotoka ke wai hamo pisi kisha ko opua iko kanjwa kanji
kuja mundu you are so concerned kuja pone basiti promotion bateka po basiti pro bari mosi posike makonyo ke kunjitera constantly kuja hapo mundu wai hapo basiti amjambiri na wepo kwali membra nyoko kwa mpurusa uri yateka yasitavi pada osimotera ovitenda mono pia pakri ya dosteka ihe mundu vitenda murongo bia kufuna contract ni ovitenda mia toje njite ya uri patangana njite ya oi mayaripo kuja maetho ine ke nyifera name ngoti anipo ambiko kiremba opuo kuja metambi ina imbata muno namwaru kuja men barino spirit ya yondiro barino spirit ya yo kutharaut barino spirit ya kuja metho kurema na inavi hembi yari munjo pakicanje amshimba ngurwa para inambi avi ha ngura avi failure opuo ami da kono simba da kuja ko nganda nyori satano no kakana meke ihe ya nikotoka manda na nyiko kwa kana ye kaina no vingura ya pu oda attack from the simba ka muna ngomea yo unwinding water kamuna sina jaiti metambo ya sina kuja osina shiri anga kuna ami sina moja ompepo yo mundu ngako kapona ya osina si aruhe osimo konjo kukumba po shuri mo presence upe no mpepo ya muhona etambura nyari ka mo pshu o pshu mbeno kotoka usi anje odo mpepo mbali made rida sana mpepo ya muhona mpepo ya ndoreri sina jat fa metambura nje so like a monitoring spirit okutera omufa nje whatever I do wherever I go o nanji anje jat fa mo metambura nje inji severo o nanji kuja o mpepo yo last no njinja ka nja hitre mo amigu se mpepo nyai ai shoot ga itano ga yuto kungura against me osime gura against you kuja koka no do fero utenga ko kamo puja white mo fero utenga ukamo por de mo sha white mo fero utenga just for a short period of time ko vo hace na kuno mkwende kumuripa morusu yoro ya aruhe peka njo na vi snacks akamu vasa na kamu sitimpu posa musitavi kuja mbepo nji memenasha ami ko pata nyi ukorondu hanyi mbadako ya simbadako ko pata ukorondu kuja ne meitho kungura against me memenasha kuja men kuja shura rapo so kuja nje mo multiply whatever they are using that in the dark world for but of shoto ku reduce o scale awe yo kurara po akendu hanje ombepo nji yo kungura against you okujamen o yuto ku okutoku ku okuritha no kukuitiza mulina peke ya ombepo nyonji ka hita sabruma ika konjo kukudepa no kusitavi onji tano kana ika konjo kusha ukatano ke promo shimna mo shamoka vero viode po positive ya inavi embusha o inabi ba picture mo viro ambi ba picture mo turoto ya pero to mukendo skon manje makonjo kunji famo on dice nanja mango mo fora mo simbere anje makonjo kunjihira ndo jisen yakusha onanje o ruvi uri mo shuru kuja on dice it's part of your head kuja inambio mo ndore ya vengu dice mbine borume simna warato kusha borume wari so on dice positive anje ombepo ya hitimove kusha ove muni ukavero viola ya ukarire mundu si proporo brume wakare mundu nguri mori yanga mo street mo UK kono shina simo ngura po akare si proporo okuhama nyingire 1 pound jipo 1 pound okaranda ovinja vimbo vinene ovikari ya mukaina mono mo street na ina vihims pada oninga ndo muhona makonjo guhira makonjo kunjirisa njo njisa nyisa shikana shi sekrepe ya and then mukonfranda no gicha tukaria ku tukanasa na kushine bata viesirambo ya kuja men there has been many things bi a shit for kuja men amimbikarire o engenete memenasha o mundo he men ukaria kuja men ukakana injo ombepo yo unyengo ni sana spirit of rejection o spirit anji ikufara mokuja apehepuya ove wankave kuvanga po wanmave kunyengwa ya o spirit anji isida kusha ove muni uto kurihumba uto kukaka ove muni memenasha
unenjo fie mwenye yakusha ami simba ima katiko vandu meno an maike nyengwa po nanda brumo uno zombanda mo zokugara ombanda osimo ba ombanda ka themba me ne shikwaye anje onanje ikuno ofie mwenyewe ikunenjo ina vingi peke mukatiko mwenyewe ne lamo ina mbika shire nana brumo wanu uka hite mo anxiety no mo depression na yakusha of ulimbo and you can't even socialize with people kusha ikakonja kuhitiza o spirit yo tesema kusha umushire namba anbe no dondu go hinga na hinga wanumbo o kave tungo inashiva kave tungo ko turoko kave ya mokati ko vandu kave CTV nana shoto kia mo environment pro mo hoto kia mo stora ukamo spanning anji kusha ikushite sina pro urio so uncomfortable mimi nasha urimo mo environment arwe of mori pressure po what will people think of me men ukan no ina vi me kusha ina vi hembi o ina bi arimo ami third na mbia konje kunji witha kusha ami I should by all means go down but mesha ndangi kumuhona mesha ndangi kombepo njapuke mesha ndangi kumwashe we muhona Yesu ngwere kia kutira movie tu movie mbi kusha wenji kutura derisha hinambarwa persistent bari mundu ngungifa pashimanga I could have been gone but muhona njipo on gift anjo yokuhena on give up anjo onjipo gift anjo yoku fight onjipo gift yokudo persistent na kwa shinashi shimwa kungura you need to be persistent obashiwendo persistent nakusha ukari mundu ngumbo hama apea kuya shi wombo hama apea kuya wombo hama kusha inabi hembi byarimo na it has been a fight ndapita mwa inavinga bihembi nimesha ndangi kumuhona kusha wenji kutura mesha ndangi kumuhona kusha wenji patrol meho biene kuvatira varo vengi mberi mondorera mbe ndina po mbe pandera po washiri po mbe pandera po pshu kusha mo yembwi shuhena kupatrol meho mo kind kundino ni dunovandu mbe no virwa mbe mbavero mishithe shodo ki hapo nganga omushithe ka umunika apo mushithe wa itwa shikwai unanje ombepo ya affliction omushithe mbuyetfa mbuhena kumunika kehoro mahina po kehoro mutu iri munika eho shuno eho rokumuna yombepo njapuke onjime munu kusha munu unombepo yo mushithe wa harive wandu muveri mbavera batemo kusha kabe shitefi nushina meya kuingira ndio ndiri mundu ohe moshwa shamba pitira mo nganda bromwe pupeno mangurithiro yo kurwo pupeno mangurithiro yo miti pupeno mangurithiro puparimo no dombepo daro bromwe oirime nganda kaikanda mbepo bromwe nganda ya famo mbepo nganda osio nauli nganda imwe ikano no kuproduce wana shakala nauli kamu yata wana shevadantu ongana shimeyete wana shakala na mavetfa abishoto kwa hapo nono rive ayoto kupanduka kuja mundu keno skole keno shikwa kena kurivatera sina siripo kupanduka ushi kuja share masho shikwa o spirit of poverty sha idimbo kusha shwana usha wanmukusha vaka pondono yemenasha inangu maka kusupply mbura uhama akana uyakana esmakaria so mbura zakaenda keno skole keno shikwaye oruteto vanashira kurama kusha inambi inamatutho kutoku kuriaruka muminyo kutara and do spiritual check, do spiritual backgrounds inamatutho kutoku paha kusha muhona metu patrol meho men ove kuna hoyasha muhona njivatera muhona keno mwana kukuvatera. Deliverance comes by you accepting or you acknowledging that you need deliverance. Ove kuno hea acknowledge kusha mohe pon deliverance muhona mekwetha mbo kuna moru shirwa shwesho
okasha kakuna muhana kakuna vikwaye menushikara shanje meraro yo vadantu meraro vathukomba meshitivi. It starts here. Osinembali meta munasha thata na sinasitenga shetoro shomundu ouru vyomundu omeripura atfa mushikatinge inavimbisi atfa mushikatinga mbi ove munishu hena kupaha kushapu no shikwa ye shiwa kushawa mundu kuri mauvyo osuhenda kuvaga pondono nena kuripura ushapo kuyambi biungule shimaria me hepo kungula shori po mbi uto kuri vata me hepo kungula shina shori shiwa na washa uto kuripa. Deliverance is changing in the way you think. Shwan deliver omo motana uka utokuri pura manowar ya o shina siri pogusha ova kriste ve munda gusha sha nyamunyo kumuhona gusha. That's the end of it. Omutwaro mbwa ongera kwa rutumpi mauipi muhona keno story chake yurungo matire mutwaro wa uhembo obulo gusha. Every Christian needs deliverance. Omu Christi ho uhepo kundiliva the spirit kadhe tubuka mina shibanjo munyo kumuhana terisha the tubuka na by today kasha tukana vanhu be varunde mo yenu mundu asha theka mapo akumbo ngumiro po ina vitubuka vi kusha. Know your Bible, know the battlefield, know what the devil is doing. Shua ina vihe kusha muhona kusha maene kuvatera mehepo vikwaye shimo hepo mbatero komenda ke hepo njipa yako Facebook anje bikuvatere bikupodo resources uhame urihonge ulese ushuwe ina vivari vitatu onanda burumishi mothe kama yokuka pound deliverance hanje o mo mindset yo utukutana unana kulipura wakwetu mepata o chapter nyi yo yombe po yondorera viare maviri na viare matamo mo aspect adarwe ya peno dombe po adehe o dengi peke munatu hepo kushua. Yeah, I will do that in other videos. Meshandangi kupratena, and God bless you all. Amen.